تماشاوانê Xalî TV dema we xweş be hêvî dikim rewşa we baş bi di vê xelekê de di vê hefteyê de mijarekî me yê taybet heye Rojavayê Kurdistanê û konferansa Hevrêziya Kurd li Rojavayê Kurdistanê. Ev konferans çawa çêbû, bi çi rengî çêbû, armancê wê naveroka wê di vê xelekê de zê biçekî binirxînim hinek agahî hinek informasyonên ku di medya PKK de winê nebînin ez ê ji we re bêjim. Lê destpêkê divê fincana qehwa we hazir be ji bo ku çênabe jiyan bê qehwe axaftin nirxandin bê qehwe çênabe. Nameş. Konferansa Hevrêzî yek helwest a Kurd li Rojavayê Kurdistanê kesên amadekar kîne kî li dû vê konferansa haneye û çima konferans yanî ji ber çi konferans yanî ji ber terî PKK ji çîrok mîrokê medya û konferansa wilo pir hez dike reklam û propaganda hez dike û dixwest vê konferansa hanê bi vî şêwazê hanê bike alavekî ji alavê xwe bike qezencekî ji qezencê xwe û destkeftê xwe û hemû hevalê xwe û girûp û mirû û çûrk û miûrk û tekûş mekûşê xwe hemû bişîne. Keneke û teneke û dem partî û çeqilmaz partî û dew partî hemû bişîne vê konferansa hanê dîwarê medya û li pêşiya makîneyê fotograf û kanalên TV were diyar kirin ku serkêşê govenda vê konferansa hanê rêxistina PKK ye. Xemnak. Ev konferansa hanê di yanî serencama diyaloga di navbera enekes e. Îxanet enekes xayîn in enekes ajan in enekes nizanim li cem tirka dişuxulin û ev çîrokên PKK ku ev çend sal e bi vî rengê hanê bi vî şêwazê hanê bi vê reşkirina hanê li dijî enekes ew pedekes e dixebite û dibêje. Di dawî de di dawiya dawî PKK û PYD û Salih Mislim û Qesede û Mesede û Hesede û çîrok bîrokê hanê mecbûr man ne bi kêfa wan. Yanî di wê konferansê de we dîmenê aldar û maldar dît eger te kêrekî jî lêxistana dilopek xwîn jî nedat. Mecbûr man qebûl bikin. Xwestin xera jî bikin. Tiştê ku ji we re dibêjim niha ev înformasyon in ne ji vir û ji vir ji jêder yanî. Hewldanên PKK û Apoçî çawa xwestin vê konferansa hanê xera bikin negî haştin encamekî di xerakirinê de xwestin têxin bin banê xwe bin kontrola xwe û biçekî dilê Bakurîya xweş bikin û bi wan bixapînin û li Ewropa jî xelkê bixapînin paratîkmeya serokatiyê û keda serokatiyê û keda PKK û çi rûvirê Apoçî ye. Baş. Ev konferansa hanê
pêşniyeza apoçiya bû. Di civînekî biçûk jî de, di civînekî çepemeniyê cî rêkeftina di navbera her du aliyên siyasî, NKS û PDKS û PYD dikarîbû di civînekî çepemeniyê hatana elankirin û şiraya giştîr û qediya çû. Na, xwestin bikin konferans, bû konferans. Yanî xwesteka konferansê ev bû. Xwesteka apoçiya bû. Ti mehne ji konferansê re tînebû. Ji bilî tilîlî û foto û nûçe û reklam û propagandaya dogmatîk a rêxistina PKK. Kirin komîtekî amadekar çêkirin li gorî xwe qaşo gerek di 19 derketin li ser medya jî û elan jî kirin. Di 19 Eprîlê de meha Nîsanê de ev konferans li dar bikeve. Nûnerê Frensî hazir bû, lê nûnerê Amerîkî nehazir bû. Apoçî dixwestin bê hazîrbûn, bê beşdariya nûnerê Amerîkî bimeşînin. Di 19 Mehê de bimeşînin. Xuyayê nûnerê Frensî dixwest bê Amerîkîya çê bike, ji bo xwe bike wekî qezenc, wekî yanî serketinekî hem ji welatê xwe re hem ji xwe re. Lê êkî qebûl nekir got na, we konferans çêkiriye, nûnerê Frensî hazir e, dibe ku nûnerê Amerîkî jî hazir be. Lewma paş xistin. Ji 19 Mehê xistin 26 Mehê, hefteyekî paş xistin, heta ku nûnerê Amerîkî hat, her du bi hev re nûnerê Fransa, nûnerê Amerîkî hazir bû. Ev ji aliyê yanî hewildanên apoçiya ku konferans sedî sed li gorî kêfa xwe bimeşînin, na, sedî sed li gorî kêfa apoçiya li gorî kêfa Cemîl Bayîk û kêfa Aldarxelî neçû. Mesele neçû. Piştre di roja konferansê de, di roja ku gerek li dar bikeve, çîroka ala qebûl nekirin. Apoçî qebûl nekirin. Ev ala hanê, ala Kurdistanê, ev ala xweşik û şêrîn, ev ala gelê Kurd, ev ala ku li Stenbolê hatiye çîroka wê ji Bakurê Kurdistanê dest pê kiriye, ji komele û saziyên Kurda ên destpêka sed salê de hatiye amadekirin. Ev ala hanê, ev ala pîroz, apoçî qebûl nekirin. Awêl digotin ala HDP, PDK, piştre niha dibêjin ala Kurdistana Başûrê, na ala Kurdistanê. Qebûl nekirin, lê NKS tewîz neda. Xweşwan re danexist. Israr kir ku ev al hebe ji ber ku NKS û PDKS û ez û piraniya gelê Kurd li Rojavayê Kurdistanê em vê ala hanê wekî ala xwe ya netewî dibînin. Erê niha ala Kurdistanê ye, lê em wek ala netewî ji ber ku Medenî Ferho û Amed Dicle û ev Zambote û Sêwlek mêwlekê ê medya PKK de piçekî sêrç bikin, dîroka vê ala hanê wê nas bikin ku medya PKK derewa dike. Ev ala hanê li ser bergê kovara Hawarê berî PDK jî çê bibe. Hîna di salê çilî de, hîna di salê yanî salên ku kovara Hawarê dihat çapkirin, ev ala hanê li ser bergê wê bû. Te eleqeya vê alî bi PDK û şitên vî rengî tune, ev ala netewî, ala Kurdistanê, ala gelê Kurd e. Dijminê vê ala hanê û ê ku şerê vê ala hanê dike, ev çend sal e, çend salên dawî de PKK'yê. Hûn vegerin stranên PKK'yê berê ê koma berxwedan ê di salên yanî salê heştê û heşt, heştê û neh, nod, heta nod û yekê tekstê strana ê koma berxwedan, koma apoçiya, pesnê vê ala hanê dide.
آلا ما هلدن جور مبريجي لدشت وزوزانا چیشی يعني رنگی چالنگ کسکو سور و زر تیریجن روژه خو آویتن سر اف پسنی وی آلا هانی دیده نه پسنی آلا پککی دیده وی چاقی آلا کجکه و مجکتنا بو آلا پککی ناسکری بو چاکو چو جاس بو و آلا ارنکیجی ناسکری بو استیرکا چپ گره بو تیریجن روژه خو آویتن سر اف آلا کردستانه اینا آلا پککی وی چاقی پککی پسنوسترانو و چتن خوش لسر وی آلا هانی دگوت پشت رجا دست به شر وی آلا هانی کرن جماعتا PKK ندخواستن دوی کنفرانس هانه ده کنفرانس یک ریزیا گلی کرد شر آلا گلی کرد تید هات کرن لی به عناد به همبری به اصرار به کردواری به کردستانی انا کسا و پیدا کسا اف آلا هانه بزورا خواه لوی سالونی دانی نلگوری کیف و حزو خواستکا آپوچی و قادر و مادرو این ایل پیش پرده ایل ناو جواد ایده لسر زور آوان هاد داین چه کرن دناوا گنگشه یاده امی آلا خوصریا دموکراتیک دینن انا کسا و پده کسا گوتن ام نبشک جبه خوصریا دموکراتیکن و ام وی خوصریا دموکراتیک ناز ناکن وش خورچه کریه ام نبشکن جی ونه چی وی آلاوی ونوارن لسر ما فرض بکن ام قبول ناکن وکوان بو وکی انا کسو پده کسه بو آلا خوصریا دموکراتیک نهاد داین نهامدیا PKK reklam و propaganda دکسی ورم لسری لمتنا في ريكفتنا هاني في الحفكرنا هاني تعلقيا وي بخسرية ديمقراطيك و باراديغمايا آپو چيرو ميرو كي آپو PKK تنع انا كسا و پده كسا اعتراف ناسكرن بذي خسرية هاني نكرن اف پیمانا هاني كو چاوا كرد دما هارن ديالوگي بشامير بكن یک حلوست بن یک نرین بن هر کس سری خونه چه تشتکی نک اف وکیدن ورفهم کرن ما انا کسا مجبور کر ما پده کسا مجبور کر تشتکولو تنه خواپاندن ما پاندن مدیا آپوچیا وجمر آمد تشلتر که بن 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 ورو و چرو فرابك و اي دردولا خب خابين تشكي ولو تني لما تناوشي فقرن انا كسا و پده کسا اعتراف به ریوبریا آپوچیا نکرد دوی پیمانا هارید و ناکن جبر چی ناکن و حقی وان هی ناکن جبر کو سبه د دیالوگا د نابرا قصدی و شامه ده شرط شامه هی کو تعویز بدن ناوی خوصریا دموکراتیک بگارن ناوی قصدی بگارن اف آلو مالو اف چیرو میرو که هانی دبکو حمورم کو هرتن جا دما كنت حاضر گوهرتنا ناوا گوهرتنا آلا بشامير تشما تيل سر اني كسو پده كسي فرض دك قنجو خوش كر انا كسو پده كسا قبول نكرن افري كفتنا هاني نكو انا كسو پده كسا دب شريكي في ريفه بريا هاني نا افري كفتنا هاني تشتكي باشه تشتكي پیروزه تشتكي گرینگه کرد به دلگرمی به دلخوشی پشوازی کرن از یک جوان لی تشتی که PKK دمدیا خود دبیجه تشتی که PKK دنابا حوالی خو و کتله خود دبیجه داره و نراست نتنیولو یعنی هلوستین PKK وگرن لفيديو بنرن آلا کجکی آلا تفدمی و آلا کردستانی و آلا سوری چون آلا کجکی جی فرض کرن جبر کو یعنی آبوشی
دهندري كونفرانسي ده مسألة آماده كاري ومسألة لوجستيك وتكنيكي ولو زور لوان هات جبركو آلا كردستاني لسروان فرض بو چون چوا کرن چون آلا تفدمی آنین و چون آلا کشکی آنین چه علاقه یا کشکش به مسئله آنیه چون فرض کرن ای انا کسا او جیش خورگوتن ام خرابکن ام خوشی وکشینن ام لگوری حلوستن پروفاکاتیف پککی بچن او خلق بیشن والله انا کسا و پده کسا یکی تی و یک ریزیا کردا ناخوازن قرتاندن وطن خم ناکه و قبول کرن ها درباس کرن آلا کشکی و آلا تفدمی حالا تفدم مفهم کر مناس کر لی کشکی پارتیه کی ریخسنه کی دروای سینوره ریخسنه کی نکرده سوریه و چما خواست فرض بکن جبر ولو تحریک و تشتی ولو پروفاکاسیونی آبوچیه خواست المسئله خراب بکن وانا غالية دن غالية أنا كسا وبدا كسا من أخاف ركر قوتن برا أفجي بمشي وقرن لداخوانيا كجاكي لسر فيديو أويجي هاي و لمديا بكاكي جي دهات بلاف كرن داخوانيا كجاكي أف چيروك هاني حمود كملكي أخوة وكدا سروكاتيه و20 سال سروکاتی چه علاقه سروکاتی پیدا کسا و انا کسا سروکاتیات ناز ناکه دبو کرده شیر بکره لی فکری وی اف یکیتیات نابرا کرده دو وقت سروکاتیات الشامی بو چما چه ندکره اقواس کدا سروکاتی بزورا امریکیه بزورا فرانسیه بزورا سروکی حریما کردستان برزن چیروان برزانی بزورا سرکی کرد ای گوره و هیجا مسعود برزانی ای کون شروی و مالباتاوی دکن بزورا وی افری کفتن حالی چی بو جعالی کردیتی و جعالی ناونتوی زور قصدی و پیدی هات کرن کو مجبور مان قبول بکن ریکفتنا مظلوم عبدی پیمانا مظلوم عبدی به حکومت شامیره به احمد الشرعه لبنده وی وگرن تا علاقه وی به مافی کردا به چارنوسا کردا تنه عینی وکا آپوی تسلیم بوین لمتنا وی ریکفتنا هانی بنرن تدبیجی قی پیدا کسا و انا کسا قصده و پیدا بر به کردایتی آنیه آپو مدیا پککی بحث دکن دبیجن پاراتیگمایا سروکاتی ما ده 27 سبات ده داخویانیا وی دید دبیجه فدراسیون نباشه اوتونومی نباشه مافی چاندی نباشه ترکلشمه باشه سوریه اندر باشه و دو پریچک باشه و همچه ببین ترک و پروینه و تشویق کمالیزم دکل اوروپا و ویدیو آویدید من برسواویداد هفته در باس بویده ده جواتاده جویناده تشویق دکن مصطفى کمال آتاتورک تشتکی باش بو اسمت اینونو تشتکی باش لوی بلگه هانه بنرن PKK مال بمال لباکوری کردستانی دریا چقلماس پارتی به زمان کردی به زمان ترکی تشویق ترکلشمی دکه و رکلام و پروپاگانده دولتا ترک دکه و چاره سری الگوری کیفا آپو و الگوری کیفا میته و الگوری کیفا دولت باخچلی و رجب طیب اردوغان ناوا گلی کرد تشویق دکن فرما تماشا کن بلگه هانی وکی فوتو جمر راهات ودیم قیل سر مدیا جی سوشال مدیا جی بلا کریه لمت ناوی بنرن کردی و ترکی مال به مال تید خویاد کری مال به مال دگرن جبوگ چاره سر کرنا سخته
آپو آمیتی به گلی کرد بدن قبول کرن دیمکی نرازی بوین هیه خلق نرازی نجوی چاره سریه هانه لو ما مال به مال کولان به کولان دو پارتی و چقلماز پارتی دیگرن جبو که وی ترک لشمه هانی وی آپو لشمه هانی وی میت لشمه هانی سوری سوریا اندر لشمه هانی خودی شفا خوشیر بشینو در کبه وی دغو پریچک لشمه هانی وی یالچین کوچیک لشمه هانی دی ناوا کردا شیرین بکه خوش بکه لدر وی ولات و لهندره ولات آشخور لفناسي آپوچیا بنرن فناسي دو پارتی و چقلماز پارتی از بیم دو پارتی چقلماز پارتی هن آپوچی هار دبن شما دوان تشتی هاند بیجه نه حق کریه حق کری تو مال به مال ته هر بو کردا بده شیرین کرن وی چاره سریه هانه کد اصل و فصل خود تسلیم بوینه قمناک ام وگرن کنفرانس یک ریزیا گلی کرد وگرن لمتناوی بزلالی اف زلالی بوینا دوی متنا هانه ده همو کد و سرحشکیا انا کسی بو همو فدراسیون ما في فدراسیون یانجی سوریه کی نناوندی ناس کرنا کرداد دستوره ده ون وگرن متنا پیمانا قصدی مظلوم عبدی و حکومت احمد الشرع و بدن برهفدو كرديا ويجي هي پیمانا مظلوم عبدي و حکومت شامي ازم قي تركيا ويجي هي افجي هاتي ترجمه كرين كردي و تركي ونليبن ارن كو انرژیا کردواری دوی ریکفتنا هانیده آدنا برا پیده و قصده و انا کسیده انرژیا کردواری بلنده اف بلند بوینا کردواری اف داخوازن کردواری اف ناسنامه کردواری و مافی کردواری آپو ناخوازه آپول ده بشکی گورترین مزنترین بشه کردستانی باکوری کردستانی وان تشتی هان ناخوازن لی انه کسا و پیده کسا پیده با آلی بچکی جی ترکلشمه دور خستن جی پارادیگمه یا سخته آپو میته دور خستن و نیزی پارادیگمه یا کردستانی و آلا کردستانی کرن قنجو خوش کرن لو ما gelek apoçî jî dilxweş bûn ji ber ku gelek apoçiyên Rojavayî ji ev çîrok mîrokê ê PKK nerazî ne kadro jî dibin welatparê jî dibin û ji mir tê agahî tê xelk nerazî ne piştî heqxa seked piştî heqxa se xwîn piştî heqxa se bedel û qurbanî ji mir niha em nûka nas dikin wela İsmet İnönü kesekî baş bû û Mustafa Kemal Atatürk kesekî baş bû demek ki ê ku li hemberî İsmet İnönü ê ku li hemberî Mustafa Kemal Atatürk kesekî kesên ne baş bû çênabe Ehsan Nûrî Paşa serokê serhildana Agiriyê Araratê û Şêx Saîdê Kal serokê serhildana 1925 baş bin û Mustafa Kemal Atatürk jî baş be yek ji wan xerab e yek ji wan neheq e çênabe her du li ser heqiyê bin her du li ser neheqiyê bin yek ji van her du aliyê hanê neheq in dîrok dibêje xwîna Kurda dibêje qurbanî dibêje û roja îro jî dibêje û ew zindana ku Apotê de yê dibêje ku ê neheq dewleta Tirk e ê neheq Mustafa Kemal Atatürk e ê neheq İsmet İnönü û hemû hikûmetên dewleta Tirk heta ku di Recep Tayyip Erdogan re mere dertê ji 1923 heya
1925 حیا 1025 100 سال ji komkujî ji qurbanî di dawiya wê de di salvegera di sedsalîya serhildana Şêx Saîd apo pesnê Mistefa Kemal Atatürk dide. Bê şerm û fedî bê heya Pervîn Buldan tê li Parîsê û li welatên li Ewropa rêklam û teşwîqa Kemalîzmê dike û pesnê Mistefa Kemal Atatürk û İsmet İnönü dide. Hêzên siyasî ê nêzîkî vê paradigmeya hanê qesede û peyede jî di nav de enekese wan piçekî rûmet da wan. Piçekî rûmeta kurdewarî da wan, damarê kurdewarî da wan. Piçekî wan ji gola genî a Türkleşme, a PKKleşme û apoçîleşme piçekî wan dûr xist. Ev gelekî baş bû. Kêfa gelê Kurd hat, bi rastî serkeftinekî mezin ê pedekese bû, serkeftinekî mezin ê enekese bû. Vê qezenca hanê, vê qezenca dîrokî ez yani li gorî vê nirxandina hanê û li gorî helwestên provokatîv ê PKK û baskê Cemîl Bayîk di nava PYD û Qesedê de dîsa hewldanên kurdewarî bi serketin. Ev axaftin ji bîr nekin. Wê hewldanên Cemîl Bayîk berdewam bin. Cemîl Bayîk di daxuyaniya kejekê de hundirê konferansê de êrişî dewleta Tirk dike. Ew konferansê Yekrêziya Gelê Kurd ne cihê ku tu rabe êrişî dewleta Tirk bike ji hundirê wê salonê de di rêya daxuyaniyekî resmî Foza Yûsif ew daxuyaniya hanê xwend. Vegerin metna wê, vegerin vîdyoya wê ku çawa PKK heta dawî dixwest ew konferansa hanê bi helwestên provokatîv têk bibe xera bike. Lê ev hewldanê han neçûn serî. Wê berdewam bikin. Gelê me yê Bakurê Kurdistanê rastiya meselê nas bikin. Ku ev hemû tiştên pozitîv, erênî, kurdewarî ne keda PKK ne keda PYD bû lê keda hin kesên di nava PYD û Qesedê de bûn û ew jî tên naskirin. Keda mezin, keda enekesê bû. Sebra mezin, sebra enekesê bû. Aramiya mezin, sebra mezin a enekesê bû. Ev 11 sal e. 12-13 sal e. Hevalê enekese tên kuştin. PKK û PYD wan dikuşe. Hevalê wan tên revandin, PKK û PYD wan direvîne. Bîroyê wan tên şewitandin, PKK û PYD bîroyê wan dişewitîne. Ev 13 sal yekî tenê ji apoçiya hat kuştin, hat tesfiyekirin rehmetiyê İsa Heso bû, ew jî istixbaratê PKK wî kuşt. û ev mesele naskirî ye. PKK xwest bi malbata İsa Heso re têkeve têkiliyê û şeklekî lêborînê jî bixwaze niha binerin. Zarokê İsa Heso jî ez nizanim li Qamişloyê li kî derê ne lê hemû malbata wî dizanin ku PKK li dû kuştina İsa Heso bû. Kesekî tenê ha ji nava PKK di ev 13 salê derbas bûyî nava kadroyên sivîl ê ku hatine tesfiyekirin ew jî bi fîşek û bi gule û bi bombeya PKK hat tesfiyekirin. Ne a dewleta Tirk û heta niha jî keşif nekirine. Kî rabe feqîrê İsa Heso welatparêz bavê şehîdekî wî tesfiye bike ji ber ku hewldanên İsa Heso wê çaxê di 2012 de bû, 2013 de bû, di wê dema hanê de hewldanê wî nêzîkatiyê ku di navbera PYD û di navbera rêveberiya PKK nerazî bû ji helwestên PYD û PKK li dijî hereka tevgera siyasî ku enekese û pedekese di nav de bû. Enekese bi taybet. Nerazî bû.
و چون وی جهولی را کرن وی تصفیه کرن تنی اف کسا وکی دون تنه قی انا کسا و پدا کسا نکاری بو برسوی بدن طولا خواهلینن حیفا خواهلینن قی قوتوانی عسکری تنبو قي سلاح دستي وانشي تنبو قي او جينا عشيرن او جينا مال باطن او جينا كردن نكارن قي وك عشيرة جير كي جينا تبون نكرن اف برسفا فان هلوستين نباش ونلري وترورانه ندان صبر كرن اف 13 سال انا كسو بدا كسا صبر لك حتى داويا داوي ريفبريا قصده و پیده مجبور ما که به زور و زختا فرانسیا به زور و زختا امریکیا به زور و زختا گلک آلیان مجبور ما به انه کسی و به پده کسی رو بگیج به پیمانه هانه پیمانه کی باشه گاوه کی دیروکیه گاوه کی دی جهده گره کور پاراست ببریشی گوتی ده هپیوینه کی لسر کانالا ولا تیوی ده مگوت گرک وی پیمانه هانه ور پاراستن آپوچی ای سوری ای سوریالی بچکیل خواه گرن بچکیل خواه بنرن جمیل بایکو و آپو يعني لحولدان فسخ كرني تشوا بكيكي فسخ بكن آپو ترش بكيكي نحشتيه نهاد اندري بكيكي در جفين چه دبن حولدان چه دبن دناف خود مناقشه دكن دمي پیش دمي بحثات مال مجاري خان بكن دبي بچكي ريا وگري صالح مسلم و آلدار خليل و فوزا يوسف و افكسي خاني ريا وگري شخور بهيدن دما وگرن جهي وان حبه دنافا كردي روجاواد جهي وان حبه پكيكي چو خلاص حسابي خود پكيكي درخينن عمري كدنافا پكيكي در باس کرن قديا چو پكيكي نهالوي بازاريه دي چوا خوا فسخ بكي چوا بچكي رومتا خوا بپاريزه بدولتا تركر دوان دناف وان حولاني عندي دبي اوجي بچكي لخوا وگرن هايل خوبين چوا كاربن جوی وان روپلین رش ایس 13 سال جری وبریا جیتما پککی دهندری روجاوای کردستانی چوا کاربن بچکی سپی بکن دبی او جپده کسا و جانه کسا بیتر و پیمان آهانی بپاریزن از بحثا باز که روجاوایی باز که کرد سوری ایکو دناوا قصدی ده ایکو دناوا پیری ده ایکو پیچه که هینا دامار کردواری دناوان ده دلبت و خوینا کردواری که ده چه نه خوینا پاراتیگما و مانیفستوا دموکراتیک و شهرستانیا دموکراتیک و چروفره آپو و ویکو 13 14 15 20 ساله که دده آپو چیا و سروان خودیده که سروان چیروک میرو که ورتو والا تین مزن کرن و تین خودی کرن دبی ایدی اوشی لقوه گرن انا کساشی چو قیسه و حق واسه سال و صبر کر والبر خدا ونبون میناکا بر خدانه نه تنی لهمبری رژیما سوری لهمبری رژیما پیکیجی هنگ دن بهتر بر خدان و دیسا پکیکی حول بده مال مسئله هانه خرابه که حتی جوابه وی دستکفتی هانه بپاریزن جبر چه؟ جبر کو ایریش هنه گفخوارن هنه نهاوه داخویان بری دمکی دو بو پیر بو داخویانیا حکومت الشارع شامه به چاکسوری به بیباوی به گفخوارن چوا گفال قصده ده خود بیجه تشریزا مدرکت او پیمانات به مرمور کریه چو تا پیل کر و راست بیجه او پیمانا به انه کسیره
پچکی رومت ودگرین قصده که او پیمانا بی رومت که مافی کردات ایدتنه ناسنامه کردات ایدتنه که مصدوم عبدی به احمد الشرع مور کر دیروک وی وره و روپلی لپش پرده چه هبو چه نبو و اشکره ببینه اف پیمانانو تشتكي دنا لو ما أحمد الشرع وحكومة أحمد الشرع عاجز بو لو ما دولتا ترك عاجز بو دا خويانيا بوستا سروكاتيا كومارا سوري أحمد الشرع حبرا نفساندنا وي حبرا تركابو دستي كو نفساندي دستي تركابو بهنا تركاجي دهات جبركو ترك پر عاجزن جي يكريزيا گلي كرد روشاوای كردستاني ترك پر عاجزن جي يكريزيا گلي كرد لباكوري كردستاني جي ناخوازن يكريزي چه دولتا ترك لسروي اساسي هاتي آوا کرن لسر چاوا كارب كردا لهمبري كردا درخينه لو ما از بجم مترسي پرن ل كرجي كرد روجاوا بتايبت كرد روجاوا ji komela xoybûnê bigire 1927 heta damezrandina fedekeya Sûrî 1957 heta roja îro Kurdê Rojava bi vê peymana hanê bi vê rêkeftina hanê bi vê yekrêziya hanê di xurtirîn geştirîn bedewtirîn cih û helwestê de ne eger hûn vê cihê han vê helwesta hanê ji xwe re eger hûn ji xwe hez dikin ji doza xwe hez dikin ji gelê xwe hez dikin ji erdê xwe hez dikin ji Kurdistana Rojava hez dikin divê hûn wekî rûniya çavê xwe biparêzin heta dawî biparêzin binerin çi hewildan û çi gevxwarin li dijî we û li dijî vê peymana hanê heye nas bikin hûn we tiştekî gelekî baş kirin dema ku hûn dibînin dijminê we har bûye li Enqere li Şamê li Tehranê ji we acizin nas bikin ku hûn li ser rêya rast li ser rêya duristin bi qasî acisiya dijmin gevxwariya dijmin nas bikin ku helwesta we helwestekî kurdewar e berjewendiyê Kurda tê de ye xêra Kurda tê de ye xêra dijmina tê de tune bi a dijmina nekin ev mere dikare bi vî şêwazî bi giştî mitxwest ez van helwestên hanê van nerînê hanê helwestên PKK helwestên hikûmeta Elşerع gevxwarin û çavsorkirin û tehdîdê hikûmeta Ehmed Şerع a Şamê li hemberî qesedê û li hemberî vê peymana hanê demek tiştekî gelekî girîng e gelekî hêja ye gelekî dîrokî ye lewma Enqere di rêya hikûmeta Elşerع êrişî vê peymana hanê dike li vir ez têm dawiya vê xelekê heta xelekekî din mijarekî din di nava xêr û xweşiyê de bimînin